ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kwarta mo din ato yan. At daw may asa nga ilay. Awan pa ipasangog kadakwada. Ay so, sayang lang ti kwarta, no arak mo ila ti pangigatangam. Italaang mat nga umay tigagayem kao. Nabayag adi kam nagkikita. Uray kasano kapatag da tagayim mo. Jak lakit di ipalubos nga arak ti ipasangom. Ado tinateng dita ang mabalin mo nga ipasangaw. Ay, unay mo day tuyan. Apay aya nagimot ka. Nagagitak mo no'y baunak. Rumbang lang nga tulungan na kadagiti trabaho. Nang runa no adda papana. Tultulungan kami ta. Ay, siyak pa'y timang pakpakan ka nagiti baboy. Kung nagadua manok. Pakanam tuman idan at adda papanak. Ay, nagimot laki din aya na ito'y atuyan. Noon ay ganandan ti kwarta, di nan kaya timang day. Ay, napukawan ka di pare. Naliday ka, Mike. Ay, hindi nga mintuyan ko pare. Dumaw dawatak iti igatang ko iti pagsanga ilay. Tada sumangpit agayem ka. Di na kaya timang day. Kaano asumang pati sa nga ilim ay paray? Inton alal daw pare. Kastoy langan paray. Magparti ka iti manok yaw. Sa nabalita marami kang manok. Gumatagak met iti arak ta umayak iti balayaw. Kasanungay numamuan ni tuyang ko pare. Apay bilbilangan na dagiti chicken yaw. Ay, san mo't kidi ah. Matlagayam! San ka di nga da na panana? Di nanto amaw nga da parjam. Ta naibus tayon ton no makasangpit. Ay, sige man nga rod paray. Inak man mang partay. Umay kan tunwal aldawa nga rod paray. Una, mangalak iti arak. Mapanak pa iti barangay yun. Maray, papanam ka day. Nakasukat ka, mat. Mapanak iti ayan ti may sa kabagyak maray. Si Mangpert anaggapu ijay abroad. Inak met umiliw Nabayag ngamin ijay tanagaw awir iti apo ko na. Ay, imbag man, Maray. Ay, sigurado. Adda ipasarabo na kan ka. Bareng amaray. Nabayag ngaminan ijay. Italaang asumangpag. Ay, kaasiman nga rudan ani pari badong ang mga sikaso kadagiti baboy yo, ken dagiti ado amanok yo. Dumaw dawat ket itay iti kwartana ngamjak inikkan. Ay, apay ngay adi mo inikan, ket nagagat met amang pakan kadagiti dingwen yo. No pagbarkada na mo lang ay sanon. Sayang. Ay, unay kametten, Maray. Apay ngay nga imutam ni badong mo. Sagpaminsan laeng met adumawat. Ay namaray, no arak to pa'y mulaang ti pangigatangan na. Saanon, tasayang ti kwarta. Nabiit kalaan naglako iti baboy mo. Di kalakot inigkan mo't ni pari badong. Dito'y kapay barangay hol kagawan. Mapanak basit iti balay ni pari badong. Huwag, Kapitan, siyak pati on duty ita. Dua kami kanikwarog. Unang awamay. Sumangpit pala inton umay alawas. Nasaya at no sumangpagtan. Medyo nabayag ti bakasyon na. Impapas mo ti luko ti nagbakasyon. Awampay ka may baon kun iji balay asumakdo. Kain agkayaw iti pagsungraw. Dala ka nga agpaiso nga ibabaon ni kwarog tanagagat. Nasingpit pa'y. Imala kanyak iti kinasingpat kan kinagagat. Ngata, Kapitan! Ay! Na. No sa anak anasingpit kan nagagat. Apay imbutos dak nga raon kas kapitan. Pag gusto ti isasangpit ko, pare. Adan ti bagbagam asang hailay. Wait paray. Umundag kan, tayam amukay, tigayam ka. Ito tayong paalam nga anak. Awat mo. Ay na, nagkana sa'yo. Nagyaman ang pare Umundag ka, tagtugaw ka pare. Oops! Pare Milyaw, iyam amaw, ti Kapitan May, dito'y kabildatan. Ni Parinteng, pare. Maragsa ka na kamakamukan ka.
Kapitan. Iso tigayam ko, paray. Ni Pari Milyaw. Maragsa ka nak makaamukan ka, pare Emilyaw. Awagan kan iti pare. Kumparik mat ni kumparim Badaw. Pakaidayawak. No awagan nak iti pare, Kapitan. Sige. Uminom tayo nga rin. Idigar si... pare Milyong. Insan, arig na sangsangpit mo, ngam agawid ka kadain. Ay wan insan, tadagiti dingwan may. Amangan no saan nga asikasuan anaimbag ni Badungkaw. Saan ka de ako na nagagat ni Badong mo, insan? Nagagat matkit day, insan. Nga may-mayat jay adda ak ijay amang kita. Amangan no adda manen barkada na ijay balay kat maliwayan na. Aldakan ka day tano, di ka nagbayag ditoy. Ay, agyaman na kadagiti inted mo akapay kanda dumapay insan. Ay, basit la day ta, insan. Nagado kayo mat ngamen, iso nagbibingayan yon. Ay, wangaro din san. Adu kami akabagyap. Ada ka magaya man tuyag. Nay, kanya nga day taawit ma. Jay man inted ti kasinsin ka. Ha? Basita ka pay. Sabon, tsukulay kan bangbanglaw. Payasaan ka maragsakan, iti inintid na. Kasanaw, namnamaag ngay kanak kumay ti dulyar ngam saan mo. Nagadol lang aro din day taintid na. Tarigagayang pay lang may ti dulyar. Kat dulyar may tinggatang na kadagita imbunong na kada kayo akabagyan na. Naggapo nga ro di Jabraw. Ado kuma ati itad na. Napan ni Jay Abroad tapno agurnong para iti pamilya na. Saan kita para kadagiti gagayim na? Imot kit di Ay, saan nga imot tada itid na? Ti imot kat jay dawat ay mga ruday. Di pa'y lamang tay. Day jay ati imot. Anya ti kayat mo asawain. Di mo ka di makita jay asaw. No agkinkinit iti tulang. No dawatam kat agnger-nger. Sana mang tay, oray ka balay na. Kas jay ti imot. Dandan iti anibersaryo ti kasarta tuyang. Para tiyenta ti may sa ababaw. Taya banta mo dagiti gagayam kung kabagyan ta. Anya? Ay sus, saan abasta ipasida ti baboy ta? Naglalaingan ngay dagita. Nagngina ti kanan ti babaw. Unay kalaki din aya. Adu mo ti baboy mo. Saan ka malugay? Uray, jaklakit di kayat. Oray nagpakanla kumatin tulong da. Saan mag? Sa mukat ipasidan kadakwada. Ay, di nakpay mapagustuhan, mate. Anibersaryo ta nga rod. Intalamanganan iti restaurant, mabalinin. Ilagip talang, matal daw ti kalay sata. Nudwa talang, sanay. Ay, umpay ganas, mate. Naggagitang agpakan ka naglinis iti kulungan ti baboy. Hindi nakpay mapagustuhan, mate. Hey. Pigsaam tay bagbagam tadyak mangag. Mare, nakitakmat ni Badong mo amang digdigos iti baboy yaw. Ang nakamisuot mait. Kaya nakitdain apartyan mi kanuti may sa ababoy may inton anibersaryo may. Apay adi mo kayat kat adu ti baboy yaw. Nagngina ti baboy. No ila ko may, di ada kwarta may. Ngam no partyan may. Anya ngay ti kwarta may. Ay, maasya naklangamin kan ni Badong mo. Naggagat. Ang di mo matpagustuhan no adadawaten na kan ka. Wana, saan mo ngamin nga no ti daw-dawatan na? Ngam kayat na kumamot ti ag-relax. Apay, saan ang makarelax no adunto ti kwarta may? Inton ila ko may ti bagbaga na apartyan na? Saan la akwarta ti makagapo tapno makapag-relax? Wano maragsakan mat ni Badong mo, Mare. Kayat na siguro, jay adapasken ang mapasamak. Nagastos ti pasken. Banog pay. Kano iti restaurant ti panganan may? Sana kun ngaglutaw, kan agin na.
mo ka dinaya-ayo ni bakit mo, itikid daw mo agpasken kayo inton anibersaryo yo. Ay, di na kaya't pare. Imot ngamin, nituyang ka. Sayang. Agparti tayo kumaiti baboy inton anibersaryo yo. Nga maday singasing ko kan ka, pare. Ha? Kasano kuma pare? Saan mo met siguro apakabasulan? Tas ikamat kang runa namang pakpakan kadag iti baboy yo. Kan mang daldalos iti kulungan da. Ipagam, ta tingitingan ta, numabalinday ta kunam nga isingasing mo, pare. Umasidag ka kanyak, tayarasas kukan ka. Haliman nga raw nung mayat mo laing. Kastoy, pare. Ha? Mabaling nga taday ta, pare. Gumatangak man iti dua supot at tinapay kanarak, maray. Na, maipulutan ka di ti tinapay, kabadong. Ay, saan may apulutanan ti tinapay, maray? Ah, Ibabad ko ti tinapay iti arak. na, tapay nga ibabad mo. Saan ko mabalin nga ibaga, maray? Ah, Pasensya kan, secret. natadapay pasikri-sikrit mo. Ay, wala, barang agbaligay. Kidawag, saan mo asasawin timbaga ka? Tatalaing ti makamaw. Malaman lang, tapno di mo mo't kunaan na sa lawasawak. Ay, kasta, tinasingpait akagawan. Masya, nakngamin kan ka, kabadong. Amok ti sasaadaw. Sige, pare. Ibabad mo amin na tinapay iti arak. Kalpasan na. Ipakan mo iti baboy. Akayat mo amaparti. Mabartag nga tatibaboy, pare. Numakan namin na tinapay na ibabad iti arak. Anya kita sana mabartag. Ala, agawa amon. Tama nga no sumangpot ni tuyang mo. Halingarad, tay patug ko ti arak iti tinapay. Ngayon kabil ko iti basit at timba. No simagapsepen ti arak iti tinapay. Ibakan mo ni ti baboy. Kita ti mapasamak. Pinadas mo kadiday tuyan, pare Milyaw? Ammo kaya no saan kwa pinadas. Saan ka di ati padas ti pakasursuruan pare? Sige. Tadapay papanak. Nabartag ngagpaiso ti babaw. Ay, inakibaga kinituyang ka. Nga dag sakit a babaw. Tuyang! Umay ka dito yung kulungan ti babaw. Masakit ti may sa baboy ta. Pag kunamot ang masakay, awan mo't ang sakit ababoy ta, tapi na bakuna akmat amay. Umay mo nga min kitain Sana makatakdair. Di na pa'y kaya timangan. Sigay, taumayak dita. Ay, darasama. Ay, day tanay. Nakaidalatan. Di na kaya timangan. Apay nga agsakit mo't nga agpaisaw. Ay ingkayaban ti veterinaryaw. Veterinaryo nga. Parjem kidain. Nung makita da nga da sakit ti babaw, iraman da pa ikalay ti daduma. Kamaalisan ti daduma babaw dito kabildatan. Ay delikado nga raw no mairaman ti daduma. Mala, ingkaibaga kada kapitan, tapartin nyo nga rudan. Wain ta si bibiyag pay. Numatay, paikali da. Ay awan maramanan. Hintay ujay balay paray. Hintay parchen ti nabartag ababaw. Anyat ko lang pare. Nabartak. Uwan paray. Hangam, di mo ibagbaga Ti amo ni tuyang kaw, kit masakay. Ha? Ay, agure ka man. Anyat inaramid mo ijay baboy. Pinakan ko iti tinapay nga daarak na. Na. Isuan na bartag. Sana mga daing. Naa. Pagarupan ni Marituyang, masakit. Iso ang nagmayatin ang maparte. Ganun ba? Exactly, paray. Imutan nagtumay. Hey, pag madyan na numabinsan tinaimot kay, ta makapanunot ta iti madi apamuspusan. Ang paray. Madimet at inaramid mo. Binartek mo mutin jepid. Ay, lawlawag kunton kinituyang kaw. Asaan ang nasaya at tinaimaw.
Happy anniversary, tuyang my love. Happy anniversary, Mat. Buddy, my love. Ay, nagpasken ta adi na oras ta nagsakit ngamin ti baboy ta. Ay, sorry tuyang Saan na nagsakit, ti baboy ta? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kwa. Gaputa, imot ka. Pinartag ko ti baboy. Tapno mapilitan ka amang papartay. Isu asuri tuyang Ha? Ay, sorry mat badong. Aglablabesak gayam nga agpaiso. Saan mo ko mga inaramid ti kasta? No sa anak nga imaw. Ay, agyaman tuyang tanaka-amiris ka. Ay na toyang. Di mo ngamin imutan ti asawam. Tapno di nakasiripan. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Gucci Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. The MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdingag.